Zdravo dragi youtuberi i youtuberke. Evo novog videa, jednog sa vežbama o namještanju 7. pršena u vratnom delu, znači to je C7 ili zvani Prominence. Znači najteže namjestiti ovaj prvi atlas i taj 7. I ja sam otkrio nedavno jednu metodu kako to namještam skoro bezbolno. Znači napravio sam neki suvišan pokret vratom i počeo da me žulja jako tu. A može da se namješti da se ode kod kiropraktičara pa oni uzmu glavu pa onako okreću, vrću kao kad se daleko bilo lomi vrat govečetu ili biku. Ali ne tako, znači nego sad ćete vidjeti kako sam ja lagano to otkrio. Evo, reći ću, najbolje je za početak prvi put namjestiti na podu. Zato što je u horizontalnom položaju veća sila za namještanje. Evo gledajte, tu su znači dva ispupčena pršena i predposlednji, taj pre ovog ispupčenog, znači ovaj donji je T1 torakalni, a pre njega je C7, posljednji vratni, 7. I sad obično desnorukima ode na levu stranu, pomeri se. Bilo da ako leže recimo pa stave ovako poturi ispod glave puno nekih jastuka ili debeli jastuk, ne valja tako mnogo visoko podići glavu kad se gleda TV, znači treba staviti bolje 2-3 manja neka tanka jastuka da se napravi kosina onako blaga. I ne treba tegliti mnogo nekih stvari na leđima. Obično zbog toga iskače. Znači desnorukima obično ode taj C7 na levu stranu i šta treba raditi? Znači treba ga napipati tu, nije to tako teško, tu gdje boli. Znači ova dva da su ispupčena pa ovaj gornji. I tu prstom, znači tu prstom napraviti kao neku polugu i preko prsta ići glavom, znači malo spustiti glavu i ići kružne pokrete, znači nadesno, ovako. Više puta i osjeti se, mislim treba malo rutine i osjeti se kad zamješta. A recimo ovi levoruki, oni će na drugu stranu. Tu je to, delo je jako prosto. I da se ogradim sad u ovom videu, znači ja snimam stvarno iz dobre namjere da pokažem kako sam ja rešio ove probleme sa svojim tijelom. Imam veliko iskustvo lično i u radu sa klijentima, sad trenutno ne primam nikoga jer učim master studiju u svojoj struci. Ali eto povremeno snimim video da pomognem, ali ovo nije za svakoga. Znači, ko nije siguran, znači ja sam se ogradio na ličnu odgovornost primjene vežbi, ko ima veru, ko dobro poznaje sebe, on će uspjeti i dobit će taj osjećaj da brine o svom telu. Ko nije siguran, ko ima teže oblike, to jest probleme sa vratom, kičmom, ko je operisao kičmu, ovo što ja pričam nije za njega. Toliko od mene za sada, pozdrav!